Matthew 24. God bless you. Matthew 24, verse number 3. Matthew chapter 24, verse 3. If a kind of brofono was it as Jesus was sitting on the Mount of Olives, his disciples came to him privately and said, "Tell us, when will this happen? What will be the sign that you are coming again? When will the world come to an end?" Jesus answered them, "Be careful not to let anyone deceive you." And no de odi kan or say be careful. Said ye beya obibia enada or so munhwe ye na obibia anada mo. Asuafo ne ko ne nchen ko busa na say e de ne beya ne maye no ho nsenkyere ne e de ne besi ansa na ne maye na aben na obi na no o say omonye careful na obibiara anada omo. O say tell us when will this happen? What will be the sign that you are coming again? And when will the world come to an end? Jesus answered them, "Be careful not to let anyone deceive you. Many will come using my name. They will say, 'I am the Messiah,' and they will deceive many people. You will hear of wars and rumors of wars. Don't be alarmed. These things must happen, but they don't mean that the end has come. Nations will fight against nations, and kings against kingdom. There will be famine and earthquake in various places. All of these are only the beginning of pain of the end. Then they will hand you over to those who will torture and kill you." Yesu Christo edika kawaha say, they will hand us over and they will torture us and kill us. Odika ma yahu say, yebeyi yama owo yebe torture ye, yebe kokugu afiase, yebe kunkumbi. Enti so obi ka kira say, Yesu Christo be fire ansana great tribulation ashasia is not true. We will go through all these things. I'm here to alarm you, to remind you. Said yebeya yebehu kwan yebefa so aye preparation. Was say me san sisubium. Matthew chapter 24 verse 9. Was it then they will hand you over to those who will torture and kill you. Okay? All nations will hate you because you are committed to me. Ye betime, we are betime because ni din nti ye betaye. Obi bia obebo Yesu din, obefra wo Kristo ni. E din na da osu ni nti no, ye betawo. Ye de ye mu bi begu afiase, ye betorcha binum, ye bekum binum. Wo di kan akasa nsem we ayede akere. Or say all nations will hate you because you are committed to me. Then many will lose faith. And them say, "Emumu yobe dosu yebe kunkumbi yebe yiye hu amemano." Enintino nipa ne bebre do anu bejo. Most of us ya do anu bejo. Or say they will betray and hate each other. Yebe tintan ye hu na yebe yiye hu amema. Many false prophets will appear. A different truthful bebre sorry and deceive many people. And no na yehu say no. A different truthful bebre sorry omun kan kwaje asem. They were deceiving many. Udru hon my su be die, udru hon my su be nya sika, udru wa yesu be nya awo, udru wa yesi we na ye o, omu de abusuam ntem tete beba. Ye beba betoto ye ne abusuam ntem. Omu beba be ye nima bebre, se de be odi bitterness be show mu. Emma wontumi nsiki onyankopon anim na honkonkran betena wo mu. Nti they were here to deceive us. Nti baby bia wo beku bia e beka se we na ye ayen kan kwaje sam nkyerɛw ma wundwane angel kra nkwa no. No one said those are the deceivers. They were here to deceive you. Omu frustrate wadwene o mind ene wakoma.
Se de be ya wobenya menasepo etie wunua o maame wunua ba se de be ya wunua bi ntam enya correct because obaba be catch us we na ye we na de why say we na de why say ne obet afei yawdie bitterness beba betena wo se bitterness so ba betena wo mu a onyame nkonkron entumi emma wo nchen enti no say many or see they will deceive many false prophets will come and they will deceive many. 12 no say and because there will be more and more lawlessness most people love will grow cold. Say emumuye be do so nti no bebre do anobejo. The 13 was say but the person who endure to the end will be saved. The obegina kosi wiye no wono ena obeje no nsama wabobo so nyina no wo maye woni oboye ho kokko ansa na si nti wo sese sade we hya sese esia wo a wobegina kosi wiye wo na obeje wo okay wo a wobegina a wo madifo atofo emehaw emetetew emetoto no wobusua ntam emfa bitterness emehye mu ye beyi ye ho amema ye de bebegu afiase ye bekunkum bi nti ekunkum ne mu no wo a wobetumi agina kosi wie ye wo na obegyew okay nti all these things no de obegina kosi wie ye e na obetumi run race akosi wie ye ono na nyankopon ebegye no nti sa wo wai wo kwan mu a uti asenti no se da ne magye se owaye na bansa because nipa bibli be wai nti sa wo wai wo kwan mu a wanwini so what you say what faili and nti na sabre wo se prepare yourself ni ye gye nyankopon hoden a ene ho nkonkron na yetumi agina because the flesh and blood cannot stand ye be yi ye ho amma ni din nti ye betentan ye be ye niema bebre tia yen onua be yi onua ma ukuna woni ne tie obeyi wa ma onua be yi wa ma o ma me be yi wa ma Kristo di e da osunti so what you say me kwa no kwa sorry but no onye deep Christian so what you say ebia no na sorry ko ne kwasia man kwa Kristo sum ko trobo je once ni bi enti wo ya wadwe se wo be ye deep ebi ko be kan church se fa on plata ko fa onua free Ghana fa ne bra ko ware onua fa ne free Ghana wo se no mami we ye ntro oh daddy asem we ye ntro onyankopon se trofo bi ni obeba kingdom of heaven eno nti onua betan o mami betan ebia wo kunu si oh mami ye nton ye nkrata ne ye fanko ware obi ni ngi sika o se dabi entro de mi ntwa ntro nti ebe yi ye ho amema ye betentan ye ho so what you say obeba be kacho ada wonko na akwa sorry ada wonko na wo ye Kristoni that means wo ye kotroboje opesa wo so wo ye saa but Bible kacho ye say Jesus said you be gina kosi wiye because ye betentan ye ho we won't agree with each other obi be kacho oh ne se me kwa me kwa sorry so mitumi ye say me kwa sorry so mitumi bo apo me kwa sorry so metoni ma ye 1 cedi a me de 10 cedis na so what you say me bo apo me ton emo a me boko nko ne to enso anya hwe me kofa niam ba me dibu nkofo enso anya hwe oti ase enso me kwa sorry but wo ya wadwe sa onye saade ni bia afa ye betan e bia wo wadwumam amanfo ye deals eniam bi ho aka wo ya akasika ne bedoso na wa be hu Kristo hu aburusu ntino you don't want to do it afa wo ma no mo ho no na o ma tawo na ye wo wase epesi yi wadi kra because wo kra no o ma wo mo chance to do whatever they want to do so wo so be kuta no kra onipa betawo nti ye be yi ho amema ye betentan ye ho eniema bebre besi but wo se you obegina akosi awieye ono ene obegye no or 14 was say this good news about the kingdom will be spread throughout the world as a testimony to all nations. Then the end will come. Ye be chikanyami asemi ebe ku wiase afana nyina. Be bia fo beti onyankopon asemi ansa na wiye na ba. Be bia wo monti Yesu din da omo beti. Be bia wo monti Bible da omo beti. Ye be preachi onyankopon asem akọ wiase nyina. Eno ansa na wiye no ebeba. So what you say now, as you can see, no, ye preach onyankopon sam eko wiase nyina ye kan sam be bia wo be fa bia kasa bia etichi
ne maimufo me waha no ma me preachi obi ye Nigeria ni wono so preachi omo preachi Yoruba kasam obi kra ye Hausa ni wo de Hausa preachi obi Kambrofo obi ye Nzema wo de Nzema preachi nti kro ni su nyina eni wiase afa na nyina obi ye China ni o preachi sa na se de be ya aso nyina beti asem wei eno ansana ewiere no aba na baby a eye me hu ne se wo se de obegina akosi ewieye ono na obegye no nti se wo wai wo kwan mu a wa feli so what you say wo wai wo kwan mu se wo mu a wa feli se wo man tro die be ma wo wai a wa feli se wo ma wa ware ma wo wai a wa feli wa djuma e ma wo wai a wa feli so what you say ye betentan ye ho ye be yi ye ho amema enema bebrebe si na de obegina akosi ewieye ono ena awrade ebegye no wose edesen meba wose de obegina akosi ewieye ono ena obegye no wose the prophet wose 15 no wose the prophet Daniel said that the disgusting things that will cause destruction will stand in the holy place. When you see this, let the reader take note. Those of you in Judea should flee to the mountains. Or say you a chiwadi abomaya or dear for Daniel, a can want some siege in a concombia, your orkin kind my own teasi, and Nessa Obasha gave for almost more worry, even Makujina assorted them. No more your wedding, and member you near Domakujina assorted them, no more your wedding. Lesbians of whom you near fresh awful, so Mishra or Mawadi so. Because when Yanko Pondo Bia, last me betna can say, yes, Presbyterians are sorry be. I shall see or they need lesbians any gays. So may I suffer for no preaching chiro. O differ was sissy, who much you are dear bomb, I would differ than your share home come. Say Gina Concom Bia, your Oken Kano, on Tiasi, and let you are dear bomb and a yehu. And no co Canada, Yama Quain, say, Abua, et me worry nipa. So what you see, onipa da se ni ti wona ne kraman, wo se me kware me kraman. Sa na ekono, ma me tumi ka se ne ba, unanse ye se woman bi sa ba abonten, wo se wa wo ne ba, watete ne ba no, ama na nyini, ompese obi abefa ne ba nti ono apese wo ware na ade. All these things will happen. E ba buru nipa dwene ne ti ase, so obi be ba so wo ware ni nua ba. All these filthy things will happen. Oba be sia be ka se wo ware be ma. Obe ware ne yonko ba obe kokoto mfidie ode be fa ne ho obere ma betena se obe ka so ne onware obe ware ne yonko be ma enne oba ne kunu ti wa asumdua animu nti no obere ma be hye baabi no otwetwe ne be ma oba be kokoto machine no ode fa ne ho adwen ne nko benkrum ye ma be sori ye so ama awofo ma so din fo be ba ye be dada nipa bebre wo se komni asase wo so wo se ansa na wiye ne beba no ye beti akon ne akosem ekom ne asase wo so ye be dada nipa bebre. All these things is happening and now be sure it's in North Korea for o mo sinkete so mo ni America be bo atwede den ya so pomo president no minim die etete no ne ni abre and now be sure obi a amai be spending money a akode just to destroy minim die o mo hwehwe sasase no na nipa ba kofo pese ofa ni nyina o se nipa ye wo mu no mo pese o mo take over on us o se die mo pese o mo you don't know nti sabre we eya homboabo abrem na ye wo no nti bibia wo ye bia wodi kan bo kokko se adifo atrofo beba nipa bebre di wo mu ni din beba so wo mu ni awrade wo se ni din nti ye betan sister Kuya and once ye obi bo di kase wo ye Kristoni no sa Kristoni din na da wo so nti no nipa ne bebre betan wo be ko adwuma enam se wo ye Kristoni nti no nipa ne bebre betan wo asafum enam se nipa ne bi emfa Jesus te se de wa ye ebinum ko asori ne ba baburu nwaman ebi ko asori ne ba ekotena ba bi ko di ntro ebi ko asori ba ekoye niema nsem fata wo de wo nye bi ebi ko asori ba ekotena party ase ne Saturday be yedwe and next Saturday na obehu kosia mankwa Kristo so and next Saturday ubedru party na se no ni ye bo azonto no mu bu atopa e china Sunday wons wosa chimni duku no wosa kotena sori dem ye shirawo asafu ye wo kosia mankwa Kristo so kotru bodwe Bible say wose kotru bodwe I will spit you out from my mouth kotru bodwe mefiwa fa manum onyankopon asem se obi bi oye kotru bodwe obefi na fa nanum
So what you say? A do Sunday ye Christopher, a do Saturday ye wiasefo, ye co party say, ye coyedi ye pe, ye yet nima wiasimu nima, ye wia, near Sabi Butuo, a radical mimobo, to what him, no yamin tiena, a feno reach out to a deep waterfall, or qua yes away nail, or qua yes so what you say, or qua yes you oil away, for Kugu dianim, and Fama Ukuni, or qua yes follow me boy, just adi way fako, no more than nam, near set, and near me be brave, or Muniamo Muyan Cosunina in Rubia in your man be true, and the Mudi. But be a D in your member be a cool rubra. Yes, it be the chamfer. A more deep water for I am my oil. I see friend follow me boy. Ubi o tia sorry them or babesia tia sorry them. No kwaji follow me boy. No do you be kun. A chiwadi abom my unyankupon on pesa. I want to say ye for at Oyakasa. I want to say ya. Ubi in kunuti not third person. A baby room. We are want to say ye for unyankupon when you begin in your no. So what you say? But we are doing all these things and call it normal. Ubi anywa o preachy. Ubi anywa o can. Because we don't want to listen to the truth. So what you say? And now about sorry no the nikununam. Bema sorry no life insurance inti. No the near or person relax. Me kai come na me wa radio so. I check asem we be 3 years ago. Na me wa radio so lady be friend. Was say wa yare pa enya sem ketwa. Ano Dr. Aman years. Ah we be free asase we so. Na o my life insurance. Ah, what didn't you until you say woman? Sika bema ne bejeno, enye sika ketwa. Na maame no yare, ni kunu na maso otumi ko Ghana ba. Na osan ti fie ho, ekuta fon, chale Ghana de o. Me ko ya guess ni yire ni mo. No kan sama kese. O me ne guess ni sese no okasa. Maame no ko kasa ya, ofa benkuta. Wo de bro maame no ko okum. Ofa benkuta, obi ya kasa wo yare. Ubi oye sikra oji newa Dr. Krecha at the time no otumika and the doctor say ubi would have suit me so he wants her to die woman ne frame yes me say and yes one minute this uncle me pese wu na me life insurance meji wo broma me no e ma ne baketwa e ne ko fa phone e friend 911 ye be pija ma me no omo de helicopter ne be fa ma me no. You see, I didn't go grab plane, you 25 minutes, near the post of crampo. So what it will crave na man you Jimmy can okobon who jaw basement. Or didn't who could see a nessy canty, or nipper and done or bow in any kuntu. Uncle, yes, so ye say not to no enche or banny be uno. Kakro could be a 3 years by dear, but who is so ban still a umu. Mamma no kwa sorry no kutesika no de akobɔ for the ready me de was so ma me da so tiase yes se nruma no wonum wo kwa sorry bia no obɔ for the ready me da wase sa wo da so kura me kra mu na me da so tiase ne ye bema na hi opese ma me ni wu na life insurance no oje. So what you say emumuyo adoso enti nipa ni bebre do anojo enne odo ni wiase so obi no wote won no nya bibi mfiri ho enne hye se obi tumi si ne fie Ghana wakodru Ghana kronimu no awo no ne hu obi mobo se bra betra me fie no no opekwan bi de na faso yi na firi ho na wafa ne fie na di so won mumuyo ene nipa enne papa yo yo obi papa kwa na yem hyehyɛ ene nti ama Christopher ko ntumi nya papa this time but me catch row say you wo ye de wo ye ma nipa nsisiu ma wo nya odi ombeyo na nkunimdi abote ne ewo Jesus nkyɛn because na sam catch row say wo se di obegina akusi wieye onu obegye no ene nti funtundade na yasom no Bible so di osofuntundade mu twa na ni hwe na chi no won fata onyankopɔn henie enti funtundade ye twam yesom no yensom den ne yenkoso nkoye nim because awu twa wani a ebe twa wonan etwa wonan so as a prince or princess no say etwa wonan a yentumi fa wonni ade so what you say so wudi dem a ahemfie yemfa wonni ade nti hweye na funtundade no wantwa wani anhwa wachi ama na nkotwa wonan ana wonsa na yiro hu ko wanim e say chese wo hwedi nipa eya last meeting a obi send me audio obabesi abopa si nkum ni nua simply because of the nika nti yenkuni firo no ugina fon so edi ano si be kum ni nua fira sase so wo si emumu yo be doso nti bibiri do ano bejo
What a phone so a dear no bra Miss Royan and Tamami. Sister Nidia near the pa, si can ya mania tria. Miss Rode Okono ya Jumani ya. Mechi si canibia or Babesia, Gina Fonso. A dear no si kukum ninia. Simply because of the neka. You see what is going on? What when the mobile bonnet bossia, a queer dear Juma, or slow say, ya can't is a one cheesy can and yes, it never tomb, or slow, and tis a sadia and ye may come with us as soon as you are. So, woman, ye not your way in the ancient, and would to me come lady, and call the first person or didn't see you, and didn't sabe gunity, I could feel I could sue. So done. Simon Cabayo, should ye pay, and so I do Sunday. Nkotia sorry them or so quite sorry. So what you say? Obeko kujina because or you look warm when you Christoni Nipana bomu you ko a Christopher woman you say few of them ntis out to more no omu ye niemabia. Don't see them as a Christians. They were omu ye church goers. Omu ye Sunday church goers. So what you say? Adia who first ye remember the omu akukudru make a dear koswa. A man di wukese. Because a man di wukese. Yeni ya abortion. At the age of 14, akolano wa nyimno kwa ya abortion. E wudi kese pano no. Nti enyeme nwanwa so ba besia be gina fonso. Edi ni woni ni nua eho ano si nkukunu ntontwene because of the neka. Enyeme nwanwa. Enyeme nwanwa se oba be kwakoji eduro edi be godi ani mama ni kunu di so won say. Last story be amete a branch ya wako ni university papa bi awie a woye na dwuma papa obaya timi akosofo ama waka se ni kunu ni pema yo de dura kogu aduane mama bra na se waye jimi oto na no buy you hwedie ma onipa eye ene ntisi ye bokoko wo sadi fo atrofo yi ho a wugina ho mema obumfu ye tie because difo a woko ne nchen a ontumi nka nkoje asem nkyerɛw ontumi nka di unyankopɔn ba ba ye repentance onse kyere boni ni mu nka nkyerɛw no wo hye boni nsɛm de no obegye wo kase we na ye wo ukunu yesei oyiri yesei na ye boa mu okukum nipa no omunya sofo Bible says they will deceive many will be deceived. And we many to be careful. She wana munjuye. She nipa wani na be careful. Ye careful. Ma wani na be vigilant. Ye careful. Na nye ya bumu yu ekono. Ena ye kuta jem papa. Ajini mu boni eni akuma mu boni hunchen bibia. Because eno ubi nhunu wa tufo. So what you say? The wa bonte ye hun ye di tufo. But akuma mu boni ni ajini mu boni obi hu. Uni na bona ajini mu poso obekum. Enam se wana akuma mu ne na ajini mu nti hu. Na obi aka che ne se ye beche ne de na kotum. So what you say? Yesu obi akukum nipa ya che no ko sentence no 20 years, 25 years, 50 years. But obi akoya abortion wakukum nipa what wo didi no or you free. So what you say? Nti bebi ye do sabre we no. Me come cho say one fa waso ntie no kre. No one more born one chen Yesu Christo maye to so mienu no. Ye be wi santro ene deceive and semhunu egu asum am watena mu egu akujem. Because Christo ni papa bi eni wa ye be ka chen se wunua na eye wa wo be kokko gire nkwantana so pa ne to se ni nua ne nsen. No. Wo be tena se bompa ye se Onyankopon hu ne mobo. No mfa ne bo ne nchen. But enedi na ye and then diffo o ma back chira kwankyere enam nyina ye de chira kwankyere enam. Malam fon edwuma no maji no. Malam fon e chire sa kwankyere no. Enne malam fo edwuma ene abosom edwuma ene o maji o mo de tia sore dem eye. Nti nyu mu wa sore dem o ya hwe wo sofo he na hantan. Wo sifri ka mo agisi kobrani bebie no ya kotokoto no. Last me hwe ye sofo akesi bi o mo wo Ghana o mo so na mo kotokoto wo mo. Boy ni bi do wo si fom no. Chese wo bu kotodwe e wo fom no wo man nsa so na wo praise no. Wo maji Yesu Kristo ani monyam na mo si nipa nso wo mo. Enya asem ketwa. Ahantan ko himba ni kuta wo mo na wo maye pompous. Wo be hie odifo na bodyguards etwa no ho hie nya bi ni. Unse wuni bambo ntina bodyguards etwa ho hie. Because Onyankopon nkonkon ti mu a nka abofu edi wochi no. Hunhum no kenya bi nie. Nkanya fe na wo be spend sika akofa and say bodyguards so mun guide. So ene yetiti ene ebusua ntam
and no be in a situation was no way base of me shall pa or was no way before or be go away next time will be few up pamano yen say and ye kikay tibum oh mammy no a bayful me who's a mammy cuckoo be soon what wakosha oh papaya bayful who near way a bayful also what way a bayful and no one ye did deceive ye and it's a money point to me concentrate and see you some a dear na maya unyankopon kunkun beba betina me mu eno de yenka e kwan be na me fa so heaven no me sumetumi akobi eno de yenka ye de wiasim wo se wiase ne na emu akono etwam e wiase ne mu akono nyina etwam enima wo wiase nyina etwam ya mfa hye me wiase ne mfa hye nsonko enti sa wo me wiase agapade enti ukotan wunua na wo de wunua ko se yimu a unyankopon so sai na obese wo because I am in Juma. So what you say? Woman kuta be ye nyina no. Woman do woman se moja na so woman so a. Nkomoja na efiri ho. Nti wunua na Juma odi no. Ye mom pa ye man se. Onyame hu ne mobo. No mfa ne nsanka no. No nchene mfiri sa tumi no. O meyi na mumuyo no nkoto nchene. No mfa ne hu nkonkron bomra ne mu ntumi nya papa. So what you say? Wo se ye ndodo ye ho no eno no. Nti sa wuhia na yesi wunua na ye bayifu nti wonno no bompa ye mano eno metia sa no sendon e yo bonefo no do mu egu mpochire mu no. That's why they were doing this. Woman de womu hu basa womu bebre womu hu sia nke rade be so womu mu boni bia ni wonu ma waya esu sin die Jesus Christ be je koye wanye boni da nso obesua obeso wiase boni ekototwene boni be na waya nyankopon ontumi njew a nti wudi edi fotofo ye tia omu hawo omu tete omu tutu ne nkofo ntem ennefo woni fa obusuam nipa se na na omu kasa unu obi ayaka. Why? Because odifo bi aka kire say obusuafo taw omu pewoku. So what you say? But if you are omu papa, unyami be sick kwan, they can do it. Me wa me sister bi ho, oni me free hand nuha. Oni me free hand nuha. See, se me kasi ubi no ubi free hand nuha. It's easy. Me carry no makoma mu for so many years. Because na me jina ho amenti, otimi jina me ni mo so wu minya wa mekum. Yes. Na me nti ase. Because na me nim die wo awrade mu ne isa. Tina ye be ya ade na menua se wonnim na wo be no na koye a wonua we de no ho few ade ode be ye wo no enya agro se wonnim na wo be no wonua ni ade ode be ye wo enya agro nso me ne no ma me ba ko papa ba ko me tina se gire ho a na nse ye wonya me de nsa ka me nam si oh enya wo no nti wo se me so me tina se na me bom pa ye ma no na me gimi nyankopon hu me mobo no gimi nua ne fi wo bone fo nsem na me gimi ne ye one e ye obone fo na wie me nua ne fi me nchen enya wo no. So what you say? Me no mo ka se wo ye Buddhist den just wo ye Buddhist den big time enya agro. But me sorry bompaye so unyame njib ni nua no mfa ne mame e ye won ka beka se bi oye Buddhist no obeye bibie tia wo but ono ne me first person me bompaye day and night so unyame nchimu no mame because she's my sister and I love her. Me nene kasa si di obeki kano enya sam kecho but I don't care. I love her. See ye do ye ho sa unyame be gina ye chi. When it's your pass, unya when you're best sell, but Saudi Akuma Papa Donna, unyame be jina wachi. So what you say? Me maybe I'm free to Ghana or the first person I make on the fear or no. So what you say? If you won't expect me, but first person be a middle the fear or no. So what you say? And I'm praying so hard. Yeah, we be pray. O bone fo wiwie ye nuanum bi wo wiwie ye maame num bi wo wiwie ye ni wo se ye no do ye ho. We have to love each other. Ye no do ye ho nti so obi tina ba bi se de me ka me nuan sisi a odifo bi be ka maame me hu so nuan no pe wo nso me wase kire ne se dua saka kye na be ka kire me minim. So what you say enya no so tina wo se me ta no e wo se me bompa ye man me bompa ye so man
Miss Sunya, Miss Radi, Jimmy, Fanny Beckham, Kayina, you mum soon, Kaya Bay affair. And yes, I'm Ketua. Mini would me worry, or when somebody says slam, a day, Magina was sending the Argent and Nimunium. One no sound Bruce says slam, oh, so a day, Nini Argent and Nimunium, she's against it. Okay, but I love her. She's my sister. Okay? Me don't know. Me finding Conante. See you couldn't touch it because of what I mean. No. And you won't know. Nti si anyine ho amfa ye boni ye ho boni ancheche ye ho onyankopon ye mu bebre ahon kunkun tumi maye so no nyina ne se ye kuta bitterness tie ye nuanom obi ye yade ye kuta bitterness tie no nti se Jesus e benwa wo hwe sumu etu mu na ontumi mewo so what you say because unia na woni ne te wono na wo se anka wo bejew na wo so wodo wo so ne nsa no uta no woni ne mfiri hanu ha obi anim se wa ye obone. It's enough. Jesus knows. God knows. So, nti bitterness we mu. Obu no mami ni bi nkasa because yes o mami ni na you say why you say. Nti woni ne mfiri hanu ha. All this is bitterness. Entimi manyame hunkunkun men ni padua no. Nti si be yi sanema we nyina firi mu a, ye betuma gina kosie wiye. Because asanema we nyina firi ho a, eno na afa ya nsa na hunkunkun betena yimu. Na wama ye tumi ni ahoden a, obonefo niema ode ba ye so no, ye betumi ayede agina. Nti se ye ntumi anfa ye nuanom mfomso ancha ye de a, ebeden na onyankopon so de ye de acha ye no wagye na watro ye di won kwamoma no. How can we do this? Ebraso say ye ni ye nuanom entam ye konkon. Ebraso say love your neighbor as yourself no. Ebraso say ye practice. Ebraso say ukunku to geni ma ubompa ye ma watamfo. So what you say? Ebraso say utimi de uyefunu to ne nipa wotawo no ubompa ye man. Sa upa hodi ni tumi efiri rade ho a sa asem amabosu eno na wo so wo ye. Anya sa wo de no ho asem hye mu a my sister make a kire wo ntumi nyina. So what you say? So what the no one some show more? Unyame nkonkro o meo. Basa ukonko to dwenu ya kontinu bom pae mo. Eno na unyame be ma utumi e obetumi de agina. So what you say? Be bia o mo do be fa bia enye yie. Obo pam ye mbon to ahwehwem unyame be apie ho. Ye bo di Jesus ne be apie. Wan kasa wo ma. So what you say? Because wo do ho ko hye anyinu na se. Bible calls Psalm 91. Was it your two susu ni na hintabia na tena twedi amponyina se. Mesi rade se minyankopon ne mabanka se. Minyankopon me de me ho ato ne so. Oyo nyankopon ye de ye ho ato ne so. Owu ni asama ntimi ntwimfa ye so. Abosom abayi dom ntimi ntwimfa ye so. Si ye bedo wo mo ne edu mo mfumso ache wo mo. Ni egya okon na ade ama urade a. Obeko ama ye ne ye bebo ye nsama ma ye ama no. Ade na ye pese ye kontokwa no ye gi ntokwa ne ko. Wasi di ubejina kosie wiye. Ewiye premu ne yewoyi. Bibie di adanse. Wasi ebeti akon ne akosem. Emumu yo bedoso. Ye beti e the same earthquake ne ne ma famine and all these things. E kom ne asase woso. Enema we nyina for wasoto from hwenema AC. Hwenema ekoso e wasase we so. Listen. Hwenema atsebi ho no wote kwa na uchesa wonti bi mpeni nsem. So what you say? Ni penny brisi kasa ma obi tumi fa ne ba kutwaniti e de koji sikaduro. Obi tumi ko tena sese o koji sakawa. Ema e tumi kwa kase nse mu nyare. Obi sori no koda oda. Efuna da kam en oda. Because o pisika. Bible sese me no wiase. Anani ma e wo wiase. So obi do wiase a na eja ne do ni mu. De wo wiase nyina ye ni wakono. Asetire ma ho ho. Enfreja no efri obonsam. So what you say? The one we are seeing now, you are still more infringed and if you want some. Ye chensi pesikasa, ye bre. The whole week, ubekwa juma ubresa. Umudia unya ho. E drew Sunday who could transfer them kana utunko. Asem never kwa untumintie. Last week, who kwa sorry. So for baby who preachy, you could take the preachy your crown kai. But ubia your 10 years and a social woman. You don't want to let it go.
We should let things go. Free your heart. Free your mind. Let it go. Papa no one won't tempt to say. Bama no one tempt to say. Let it go. From the bonnet channel. Dear no dear yo. Mamma na yo day. What's it? Why all day? From the bonnet channel. Oh sister yo day. Oh brother no why all day. If you call what bre ako fana ba buchi. And try call him by in a DB as a Christian. As I will show a brabum now and throw away dear. I was so called Srebon if a free radio. Union to Dinto, Unia or Semicum, who could Gata Wareno, and no better Hakra was say, one tisa crowd, one two case, on Faunia Bogan or the wire swine. And so Satama who didn't talk of fun by no Yakabaco on some gym. So what I say, a person, so was the Indian from so chom. Yam fan chom, yes, Reja, on fire the enchain. So what I say, a hit for no more do nam. Memma and know how. Munyanko pony first our life. No nunkuto no bebow, or nunkuto no bit me a joe, a feed you through them. Or nunkuto no bemwa, a jamamon was a more swam on this wabre. Namukumbo, Mumram in chain, na mamma homie. So what I say, was the yena yasway in this wabre, a dear this one is soon. I'm free. And this was so, will be a bonnian to me function, a home this was so. A jamamon swa, as soon till so kumbu, was the brand and chain of a home. What I say, Cronin swa, as soon, was the brand and chain of a home. Ye need create what I name the airban. Jesus Christ or baby. What you before chase so and ever, and not many more casai. Say Jesus, and you before chase so never. Never urban no mercy. Neba sabri and a wood giant to be also calling him. No good Janet Tuano. And yes, sir, a behadging. Miss Rome Poucho. A dear bonina with him. First, and uncle you good pa, and so be drunk which was first now into sir. And the South Kai will come near. Now be Jania to Jesus be more, or be whom no bedjo. Having Conne easy. And one so be Jaboni, and one. Ujai bonnie, no ye may be through more. Would you say Jesus bebo row? A bell mama. Or bebo round or do be yet just a bebo what genon tias or bebo who should die out to say yes. What be heaven? So what I say, but Senima and Yama be at 2 muna pursue be Jim Mamma Cadia. And no dear sister, a bad day. Sister now or town or do namna de you do who concern. Ushiana and the papa. Ushiana ma blessing colamo. What did you at them men care? Don't worry about it. What did you at them as we minia? And you were one for not Joe, Nancy obey Jew. Want to mean town to see ye. Obey Jew, one men back. So what I say? Na yeniri a honya sanema we nyesa. Yen to me, and nam say bitterness is shame. I blame all these so-called fake pastors, fake prophets. And woman bad this time. Woman didn't to Triebeke Canipa be Britia boom. Ubuana county a nice pa. Or so for be a catcher of say, Nippo way bay for one nail. I quite remember, Nami a young. Satam Kwanami him Jesus. Nami wadam phobi. Nami me te tech into university a honor of Boise, into no or university. Tino madam for whom me preoccupant or pay madam for. Menene ya dam for kama. Menene na exchange atadie. One day me wo me yem say ko baby me ma me suma me. Na menene mi nyina koy. Me koy nipa na e ko ne ho no menim die see. All of a sudden me hu say ge dimika. No pia bonten. No ofe. Evelyn, what is going on? Menim die akoso. And I was so coffee, or sitting in Tracy, I was so coffee no coin. Me to one man, a guess a dream, yet at a junction, yet checking chrome. And no now to me got Tanakushia, won't he? Brother Bibaba Tanakushia, Yachia, who are home and about 12 and a joke, no, that's what you want on Tonkushia, Yachia, no, you. So what I say, because by all means, dolly, or Bibaba Bijana, a brown chibi, mammy, not the Nakufi. Tia to one man a gayaba, or buy no befriend. Not sure. Me person me catch me a bay for, but me pewasem pa, and tea. Me yam de me pram.
where my Christianity came from. And I'm you, Chirawi. Hey, Evelyn, and there's some now okay. A one of me dear Mika, no, see me now. I feel my talk, my dear media could see me talk, and media could see the hole. I feel me person because some idea free. I feel me to me so crank because what Timothy Trin is serious. Or so I bay for, but open myself. Hey, and there's some me. I feel they may just say me one of me Bura Baptist. I saw them. I feel the all night over here, many nishre. Wait, many nishre. Just say, and yes, some ketwa. A ho, and I may pick it up. So what you say? Me bedroom bruchino. Oh no, bonny for the say, oh, not sure. Ghana no be power. I have your way free. We are free bonto. Ubit masum yamene how. Ubit my cosiam quite Christosom. Udi opa uko party bar. Ubesa kwa story and the nyeshe. She shall wig ke kamo reso. Ukono muba zonta ko sebi. Oh, abruche di wenye du hane no ano. Na dien bakone se. Unyankupon bebie ni hobeira. Unyame bebie ni hwa hobeira sister. Mini baby out be crowd TV base. Ushi cocaine. E be crowd at the same at the say two lie. Ujina mudin. And next Saturday, just say will be on here, baby woman. Me catch us so we unyame dear, or baby you flow. And we able unyame genema. No matter what you do, unyame nim nedia, or baby you flow. Metia ka say, ni be antina washa new. U enyo, u unyame nyan bia. O se mi nwan temene o kasa ni nwan no omutie omunye ni nwan mponche no o hyase so o kasa pe no mo sisi o maso so what ya se enam se wonya ponche na wo ye odwan ti no wo tese e ka asem na wo ba na wo bra wo se na wo betie e wo mo a one day e be bo wadwene mu don na be hyew so ma wo ntumi nya wo ho hwe agese wo gya wo pem sa na tie so what ya se obu hoswa I just would shut the niso and son and the niso at the wine. I'm an up in jam. Ubu was aneti. So what you say? And until then may come for Jesus among. We don't have much time left. And so we are ready dear by forward your power won't be yin and twasso. On to me no shade da. On to me no shade because I come no meaning Christo. Is a game in the day, meaning bia. No meaning easy. But so when you meet in a mechi, and to be pure or better and work it. So what you say? Me too much what try me be brave. But what you try not sonny? Because of don't better maybe the mechi. And so Satan no mean sorry. So what you say? You move be brave na ye catch us say. Uma me be for na ye on. Me busa say. So uma me be to me a ye one pa. That man no tifufu asi wo kan e ya ben kwan ne mane mama wudi ntiko ankum. We chere say we Jesus dia. On me. So what you say? Nti ne ya wa be dra bruchi no. Nti so uma me be fu no ma kwa ma dra bruchi na che say ne be yi no kra no nya den. Onye hye. So what you say? E wo se ko ma wo kakasa pen. Fa body be to me chok na wo super. So what you say? Na ka obrezi abako na su koko na na murem. Kasana was a comai. Into what you ma do hanuma. That means or don't better be jina wachi. So what you say? And Tianaka. Akaya win na yenti and then yamin kunkun to mintina woo. On to min for in the Juma. So what you say? You move be God needs us. Especially this time. He needs you or Puyan to be able to do also the evangelism. Oh, he didn't probably. Because what you pa, I was so the quiet and not cotton and also you be. Sounded here a baton with the man when away the corner with the amaway a star, a soul so pronounce you the cannot be could you be. Sounded here. So what you say? But see it's not the beer near my spitty intro. A guya soon, when I say, the beer near busy. Oh, if we assume in Niema, ya is so busy, ya you frustrated. I will near my air coso ya brabum. I better know what to me a coso. To me, Coso. Because was say, so one found the Bonnie and Charon from Odiencho. Nti Ubeda wako when him, so Sasadian to more. You can't. To me for. So what you say? Intimate slow.
nya odo bompai so nyame ma odo akoma boni fefiri akoma oma akoma obetumi ede unua boni ache no oma akoma ode be do watamfo ya bosampaye so what you say bibi ya wo ma en how enye te se de wo na eya wo entete so what you say oda bompai ni bi ma wo mo na wo mu niema na tumi yiyi na onyankopon nkonkwa tumi abetena wo mu anye sa wo ntumi nkowanim so what you say enipo bebre niema nkoso nyina ne se woni nua se mena sepo ntine na asofofo bebre kogigi nuro no because unyame lifting it through baby no oni nua bi ba oni nua so mena sepo nti wontumi mflow biem nti ubere no kogi aduro so what you say because onkane niema na no woye no ontumi nya biem why because wakofa bibia be hye ni mu amahom kokoro so de adwane agyan enti no waye sekan ano akum nti wode na hoden ena edo eno na mutie o ma wo ye reference wode tetensam maybe nyame frɛ me no obi baaye no wo yare kwata me bom pae man na ho to no lady bi ba me nche no wo me bom pae wo bekum na ye 10 years ago but sabri ya wo gina ho ide to me bia ntini mu biem because what may be saying it did too much ama ahantan ntino wo chase ye ma ne kwan ahantan ntino wotani nua obi ben na so asori dem kwa no wote na asori ba bia ye bibi no obi oba no sofu wei onyame hia na anya wono na ye ne ya eni tubu nsi nyame nkonkra che no ho afiri no oso oduma ho brasefo no bra hantan fo ase so what you say nti no wish so wunua so will get the same thing menye pull him down don't do that menye sa because oh yes sir ono so ontumi nwura wo ema wo nko wanim don't do that ukoto se bibi peye papa boa nipa no die na wo betumi die aboa no do it whatever you can do it so what you say ninyi nyina yintumi nko yanim yesu so yehu ye no do yehu ne yesu so yehu obone for the by so be wi na okuye no wasey odi obe separate ye ompese e bedo ye ho so what you say opese unu okuru to na obekeka no nsam akero unu yire to na obekeka no nsam akero unu nia to na obekeka no nsam unu odamfo to na obekeka no nsam sa na oye just to separate people because oye o sa ubenya unia no ho mnasepo bitterness beba be wura wo mu bitterness so be wura wo mu ho nkonkon ntumi ma nti oye o sa no de winim so what you say nti sabre ye de Christopher no ye nwan ye dormant obi entiti ye so no nko na it will be a time omubebu boy as a carpet no mo de ato mo kon ho no makohuru ya me ye fita te se su kirema sanete enne no mu di watem it will be a time omu ni watem so wo bebre wo ho ase ama onyankopon aweke wo what you so mightily they will come so what you say first wo kwa kura say so lighter wo say mo be brain no mo be fun ho di ntia e light no ho no mo ba onyame be your light ama nkofo bibira be fun ho sanete so what you say e wi ase we yisum ye ni bibi papa bia wa ha de wo hu nyina ye twam akọ Jesus will be kuta wi ase we te say handbag osoro ne fom no akoto na twene so what you say nti ye ni correct wo da de urban e kon be so ne be fa heaven yes you betumi akobi e kon be so ne be fa hunkukuru betumi abetena ye mu te se de okotena da ne mu e ma ye de ne kotu jatabu ma jatantimi anwene na agise e feeling kaka wo bi e wo ye ho ye jem ne ye bre ye ho ase hye onyankopon nyunu no se na wo je agise ye pamu ka ye bone na onyankopon de che ye ni dwane firi ho wa bra ye nko ho biem sa na ye hia anye sa onyame ho nkronkron ontumi ma metena ye mu onfa ye nye na dwuma so what you say nti bra so say isi aso firi difo atrofo e bra so si isi aso ufiri kwa sorry da ben ya kan repentance akero ufiri kwa sorry de bi o mu begina won nsem hye nkran nsem a enwo e ma wo hu se de ebani nti ma menye careful because we don't suffer nankasa wote won woni dikina yaka asori mpanimfo no bebre so mbeka no kra asori wo bewuram asori nini asori mpanimfo no dodo na yaka akayo no mode to nti nyame nkonkon ntumi nwake wasafo nim
Obi ko be preaching we say o preach tia me na ye ntokwa. So mbeka no kra. Sorry, so go deep down. Utumu say most of them no mpanimfo ni bi omo akayo dida omo. Asofo a obegina wakate ni niasa mo nya aka no. Ono mum ya aka. Nti so wo ya aka, onyame honhom be dey flow aso no. Eno na kire say wo tie wufu asafo. Omo be lead wo de wakodjem. So what you say because nyame nkonkon nte ho. No what me speak it through them no maka bone ni ma mo dwane afi bone ho. Eno nti na so obi afa atade o hwe bia no de akotra obi anka na nim no. Because sofu na wono ankasa te wono adwamamu adore no se ya te se akokono ohun de onye sofu maame te wono won fa boge nye so an on fa ho nti wo kohye a ono won fa ho bebre nso ko join ni okot nti wono anim se waton ne krama bonsam nti nya fe na wo be preach repentance akere wono wasakra ko heaven ono na ko jem nti wo nyina wonni ni nyina one logo line no de wafa so bi sa na tie so what you say on kan krencho onim se wo kan kina wo ma na offering no wato nti wo penisi kan cha wo nkwaje nti wo ma watena wo no wade fede fo no akowum so what you say nti braso se wo si tie ne kre ye yankasa so bible ni yenkum bi yenkusua bible no yesu yenku bi bible no bi ni yenhia na dai bi no mu asofofo bi dadaye no yenhunu se wo ko 365 days a year na wo kokko tnase ni teaching repentance dear my dear what bokaw what lusu de bien conscious wo ko tra wono ma ni de inconscious masrasra wa na wo sore no opiko da bay na wo ko tra so dem asofo picture ma na bo wo tra wo ka mo se rade hu me mobo na wo srebo ne fafiri when was the last time mi hu ye nke ye ko asori a ye so obi beji dia ye nkyerechire no. So what you say? Who do back school ma? Who do na ko school say onko sua de? Nti so wokọ na oba no na de sua ne nko nanim a utumi ni teachers ne meeting. Ade na oba na de sua nko nanim. Enima bi nko yie. Ti say school na wo so tisa na utumi class sa oba school because na de sua na nko nanim. Adan ne yabeji Yesu Kristo adie. Ne ye be sha sofofo bi na sese o mo nkyerechire. Ne ye da so tie bonim. That means they were bad teachers. Omo nye good teachers. Omo bon ye timuna ni da so tim. So what you say? Ye timi preaching chire me free akwan bone ho. Ye da so ti ye timuna yesu ye born again. Wo so obi so be ya abode fufra ni madada ni nyina twam. Di why na teach you ama ni madada na wo di free wi aseba no. Wo be jaye gu. They don't teach you. So what you say? Nti obi akwa sorry 20 years from now. Hunko to me metna ni mu. Why? Because what ye chiwade na tia safum. Woni ni ho menasepo ne dress wo de ko transfer dem nko ye bibia wo ye bia mfa kwam wo de trousers chichire no to no abone mehye gu ne ho no wakeka ne nim atoto na no akotena sori dem so wo som awrade na ka de hye na chichire no no digina ho so what you say na hwe ni nyina bobom wo kono kopekunu Bible so say wo se mo hwehwe mahenie ene metene ne ka ne na de aka nyina me de beka mo ho won ko hwehwe Jesus wo ko hwehwe kunu ebi ko hwehwe sika ebi ko so wo madwuma be ko so ebi ko so wo ware dadada wo ho opese wo konya awo sa ne bi ko na wo ma wo monya awo ene wo mo monya sika ene wo mo monya wiase mu nyema ni nyina no wo mo so de ne ye ka kire wo e de ne ye ka kire wo because obi abetena sori dem ho ene ma mo bo ho mpae no no wanya atwam efie na mo bo ho mpae no wo se bi awie nti wo mo so di asem na ye ka kire wo e repentance ye teach wo mo kwa wo be fa so a heaven no wo mo so be ye dai wo mo so be ko heaven ni bi eno na wo se ka kire wo sister ku ade we wo ya ebesi heaven kwan mesh na egu tri so no wo ya ebesi heaven kwan trousers na wa hye no Bible account of Deuteronomy 22:5 say or say a disgusting e na chiwade Onyankopon se oba nhye be ma de obarima nso nhye oba de na wo mo yesa no eye chiwade ye kasa obi chiri bibia ano den so obi kasa de we ni chira that means what the kana no obi wu so what you say nti sisi wako ware wukunu no se ekuya aware a waba mu ide edua madua ne de mi chira patre mi chiri pitre memfa bi nkame a na ade kame a mewu a wo de be ka no unkoto amani nsetai de se emubuye no kwa wonto bi because e bia na pitire frem so what you say
But we don't do what see what ye nechiwa dear. Inti trousers shy de ko transfer them. Say ya di be kumura dia nka mark ye kuno. Nka mema enegana mema ni bi shakaba. Minim fashion kura aba. Mi hu bi they say TV so wo shakaba wo bema besia ba shakaba. Na ni na say ye shirt you say ye kam ya pam ne sekaba ne shawo mo. So what you say? Echiwa dear and ye di hu de bo. Obiba aina sofo me she trousers and trousers di mi be kojem di ntia trousers di be kojem ne se trousers na akyekyere wo to no Bible say pra no be pra de nyina okay adwamamofo ntia tade na hye wo no obi hu ne ko adwo wa fa dada ntuni na bo adwaman nti wo be pra wo de waka adwamamofo ho. So what you say? Obi hu obi wo so ye nyimtini ne wig gu na wam okuta microphone wake penti nanim ne mo reso wo so wo tonwuma yi wonyankopon aye. You see what shine the trousers wo so wo tonwuma yi wonyankopon aye. Mo ko mo so Sundays na mo hwe pulpit nanim guess no mo kira wo so mo tonwum o mo dress ente say no obusa ho say dicknesses wo hen asofo maame fo wo hen fa nki dimrika na edintuma be fra awraba pia bonten yem fa sa dressing we megina ho nso be gina ho no mabu ne pa utumu se ne ba funfun nanim obi gina wo bu ne pa say di obeye ni ye boy ensem obi nya kokudru emfre sister no megina ho last month sorry Chinese ni bi me friend me ko abrofo sorry o wura sorry dem ho afi na mintumi na tade no eninsa okay ke wampo a ke emfa no ho eninsa o esa ye tietia da ne sirim o baya wasaka ne nan ato so wasa cross on the legs and what the Bible not to and no say and utiwo osiwo ne ye preaching osiwo ne woti mi tiwo mi hu de menye ye po ya na mi de me ba na ma me kun na me de be ba no man fa me ba na e ho na me ma me ba so because na me kun kutu de ka ho na me ma me ba so na me rush ye because no opie na me ko shia me kwan na me so want to say osiye wo ba so ro ha che osiyo be 6 weeks ni nam say na wo sorry oh we nice pa oh nice oh sir unko na ba na wo nukum osi o me ne me ma no wo fom wo mo Sunday school nam say okay me so me dinie na me chia no na we de me pesa me no di nkomo enye bibia watade na 8 year ti me sro next time wo ba ya shatade a e wo fom so no se de be ya obi hu a enko attracting ni pakro because we are so beautiful. And it's next time over, yeah, cover more than this one. This one is very beautiful, but it's so short. Into please, next time, make sure you cover yourself very well. What's it? Thank you so much for pointing that out. Thank you so much for pointing that out. I really appreciate it. God bless you. Nam si o tambe because he has only 2 services. Nam si tambe you know. Oh me ba no pa. Could you believe say me hu ni biem? Because I'm so checking with some member second service. Until this time, whatever morning, say the way I mean, who know. So what you say? But our buying will be so no, so I can. And when you know me, you know, and I'm your son, because she will change. So, or buying who's away new Christos, or buyers will be teaching. Until mammy could boost us of mammy, no sense of mammy, we will use to her. I yet show how to dress Anna. Or see, oh, jail. Every time I talk about this, omubusa me say, me fa quotation chere say wo shata de na entra wo nantu. Entra wo mu. Na me say really? O say yes. Was it just was single quotation out? Chere say. Enye say ye fa ni wu ade enhanta de say onya no. De chere say Bible say oba o she skirt ya maninduru wa nantu. Okay? Sa quotation no mo pe. And son of massacre, which is a woman question, or more could you? You will be placed honey the one. I see me and ye more, yes, me and Kekaya more so. Bible no quotation bay and say, and me and Kekaya more so. Do you know why is Lucifer in tomb? Would you know more I am grind? Or you obey for firma, or you buy your more? Omucha abefo sin e de aba se hwebia omupa ya wo hwe omomore ne se de omaya omonim ya wo hwe which is sumu niema sa na omoye omode
Into behind him, you don't do that. So what you say? And I hear sugar country and will be a diope. And into to be made to one would get you at the end of the radium. Into put mounts as swap. Obedate you. Obi meshi guna wem. Na suma die beka no fuso. Ten. Watu na nui and na no toni yetimi to be yellow, green, blue, black. Na nui ye black. No this you. So kwa sorry. Uchana wem se say yesi bibi di see through. Se mo sha se e de kaba e pam see through. Na mu di ko hwenya me abufu mu ko di no rough mu ko moke no mu ye moke mu bebre especially man bi mu de mo aso di o e mema ne de dodo na be ko heaven o e man bi aso den e mema ne mu sai na ko aso o hyeche asha asomade e mu sai na this time for ni to form see ese mema be ma mensha eche mensha asomade menhihye ni kan chichu dan koko nkotena sori dem mu ko aso won ma ya mu se mema ne yesa. Now, if you are married, you can see a best. Why? And you can see a best. Yes, so soon and check near so soon. Near su. Yes, soon and check near su. Yes, soon and check, but you are so dang. You stop. You perceive it, you, Namias. Near funny at the Bay Juma. So what you say? Nesso Casso went here, and no soon ever more walk to Jim. Yes, so you are very attractive. Obayin who see you very me wo we as me sha there you see me from distance. Who say a light skin crowd their nature say bobo who reflect it right away no be hu and until kata ho no kata ho see. So what you say dress it appropriate and you were just so mu abonten see you see and yes ahun bi kra no beba beda ahun mo nam nyina no mo so mo sha de. So what you say? Into Kabana, what drawn is see through na yapam the net be a shower, also the Koyina Miana. What you sorry them one of my will select a teacher or two so kutu so sorry. I would did Yina Mian, make catch all say, and Fata Christo. And yet, and it is always someone a bed bow. Always someone checking Tadia would and ya sorry conco, if ye is so. Checking Tadia would appear, send our dress here. Yesterday the party in Tadiana near Sunday Kokudina, which was as Christo Niqua de Kinikwas or party at Tadia, and ya sorry at Tadia. As so Christo need your say, will be behind Christo. Difference, Niquas a difference, Bem. Would be a party, I say, also be also a Christo me. Would be a son them so the same thing. But yes, you see, who I am that Toma lizard, and ye dad than the home. And no be who no show it, no be who no hano show it, San ye. San ye was you was so preachy, the mesh guna when. So what I say, what can the name or so preachy, almost on a muti woman. Okay, almost na muti woman. A dear pet pan or the child so sacra. Because ye I can kaya if we are second kaya. Ntima ban I was some dressing decent, no be ocean who was here. So what I say? Meaning, member they refuse someone dressing modesty. And the member be the videos, a cassatra or moiranum. So on the own cassa, or I am not share my man not to a video. She saw to walk over him. So what I say, a member be bring to me cassao, to me, only one coca. I tell you, no, the bonny bini. Or dress sorry them so soft or back can no any much and so on, so say, or no so come. Any in a yet to a boom. Any dam no be a yedi ope. And into your team, a radinti, into be coco ginning, ever shall sorry I say, no the yens and chene near to near your home, near your home must say tam. Yeah, Munchas answering, and why you must say tam. Young can't and ask someone chren. And near man coye, dear why you win, and near my bed I coye. Dear why you win, and couldn't know better be. Dear why you win, and near my bed I coye, who could a bad day, about no, dear why you win. 3 years says Shawati, mean true demon common. And many knew my akaka crabby na Jesus Christ, or pin and nimon yamubim. A humble soon you guno. Un tadiano, cum, the annual puppet to be a man fan check, shino, because all the challenges all the more be so also continue no more before abontain. So what I say, shino, Sisanina, fan check, shino.
kotugu. So what you say? Na ye selection won tadim. O dress se Christo ni ba. O dress se Christo ni bema. My differences emma wodi e wiase fontem. U pia mu bia mu se wo ye Christo ni. U kasemu u bibia mu. Nya wo se wakọ mu kansem hunu no na wakoja wo Christo na to na wo so wakọ join wo mo na no mu kansem hunu dabi. Baby a wo be pie bia me han ni pie obi. Manipa from distance, nipa wedi wo ye Christo ni. So what you say? Usu ye Christo ni so ne. Utumi chimoko eye nam ene niema. Ema nkofo betena wo fie wi nsabro edi moko omu wi aseta kwa moko edi ye kama o. Utwitwa bi sa na sa wo moko na wo ye ne de ye kama mi twitwa bi sa mi dia na wo je ehun fans. Nso edru Sunday akate asore dem so na wo tua peteshifo moko. Sa na otie. Ebi kwa wo ye ba apeteshifo wo ye o mo so mo pebie twanti no wo sori a wo kwa asori enso koyo nso ne atade bites bieje bites ni nyina gu wo restaurant wo na wo ton wo so wo ye Christo ni nkofo ma metna se mo ntwitwa bi na mo mfa ni di bieje bites menti bi mpeni sam korada ene ye sali adwamamo ye kuru ye sori ye se we are Christians saneti uya upati as a Christo nino usi wiasifo bebenti watonsa aka ho so de besevu wiasifo watonsa wasi due wa uma obi nsanum amuobro due nsanu de wonum ba wansa wakotabru bi so wonum mro nti wo behye me kam kiraw e mame no to awu bu matan me mu watan me yi watan eya ampaso so wanyai na okoso de nsan ema nkofo num so mu nseya wo behye eya ampa o eye sa pepepe eye no kra na me ka kiraw eno behye asori maame pani asafo maame na wo bie ba se restaurant o eye na se restaurant no de petition befra o wo be kwa asori so no ridiculousness nkofo ma na ehwebro on de onum bi wo kokon se ne ma no num bi wo so de ma nkofo ma ahweabro Bible say nkonsabro fofie na nkampese de wo ton ama wasei wo ton ama wasei yemu bebre wa bi store jotu na wo ton bi ho jotu no wankasa wo no de wo beto anom no ebe sei ne lungs ebe ha no wo so ton bi ho so bi me emeto enko nom na wo fa pe wo sika sana etie enne African market bebre mo jinsa esi ho se mo ton musumu sori amuti asori dem e bom pa ye se mo market na mo bi no mo stores no enkoso ma mo ba mo ton nsa e wo store ho so bi metubi no onko no onko bro sani ye kono bieje bi tesi ni ho ahwan amabobodin mo kra ne ma firi Ghana ba eniane no mo kra bi ka ho se mranti wo krum ha o mo nyi no mo nsei na se wo mo ba wi asei so Jesus wo twen obeka se firi mi so kominim wa wo ye de entene amochi o twen wo be wu na wo beti wani anadwo no na wonko a wo hye esum kabibon num no wo da na wo hokọ ha anwea wo da na wo hokọ ha anwea wo suru nyina ya anwea light bi anim no amochi be ka che se so de beseme enko no eho na wo be hu say yes what na wiase no mo bra na ma Jesus sanete o simple hwetra so ene de be hye wo asamando ho empre a hwetra so emo brika ene de be ye wo asekete ama woni ye de moa emoa ade se nsonsono ayo wo ntoma wo de kata wo ho na wo pia asamando ahanya ne ho abihia wo na o maka se wo so wo hodjo te se yen wo hodjo te se yen nti wo so asam no ye ka no wantie bi wo so wo hodjo te se yen so what you say no ma we kamu impression traso Bible so hu so obi kuta ade se aba na ode hyewo ye hyew etwemu bia na hyew etwemu bia na hyew etwemu bia na hyew esum kabi esum a utumi de wonsa som emu na wo hye ne ye hyew impression traso and ye hyew esum kabi na eno your spiritual remind ukoda ho no matwen Yesu Kristo maye na popopo ne sando a obi buaten sa twon de wakoto oja ene so fenum ntiminwa kabe dwane fi wiase African stores be biam gu abrochire no mu nyina mo so mo kwa asore ensa ngu mo stores wa mo to man kofo so mo num nsai mi busamo
And some go stores or more Tom go for, and so you're bought for dear one of you see ube bought for dear ube shit. They come at you. Would you bought for dear was so no one do ye, bo. Not don't call you Sonia Tadgy, any be debitus, ewo. You who won't so be share about Mama. Mammy not to ask a message, cause come on, son. Mammy not to add a Miss Wayne and son to our best swamp. Me you attain, me move attain. And yet Tom Mantia will be free and Suminame, every Ghana, about drop luche, or buy a sin senful, a brown way, where you come on, boys and say, come, I made them in no senti, or must say, come on, our tone, or juicy can go at us. No, they show ma. No, this you. Eh, Kosu, Tomo, Momo, say. Tomo, Momo, dot, Asra, Momo, no one say. Na, a baby ba. Unyami ube chuo jiwe na ububu sa wasem. Ebrebi ba unyami be chuo jina ububu sa wasem. Nso ube ko asori no. Yes sister we na store we ye ne dio. No matutu ni din obi the Kaneshi market, one market. Unfa monim fa stores nim. Ampeteshi nim. So we Kristo ni. Now the who ye store no na ampeteshi gumu ene ya. Stop selling it. Nenya no na show. So jai ton onyame be hu mobo jai ton na de wo be ton a wo kono no o problem na one so wo ton man wo case e wo ready anim jai ton na nya no kuto na be ma usika jai ton e Christopher adwuma bi wo no ma eni kwase ye e te se Christo ni otwi Guinness sika so for me na me num bi o ba ka na me twi utwi e ye hye Guinness na guma any god na ye man na wo supply no he for na economy so we chief crusader una wo je ye so what you say adwuma bi wo no ma ni kwase o Kristo ni wo do ho kura ko chem enye mfata but we do all these things ye sanema wo nyina ni wie ye sakokoto aka kire rede se rede humi mobo wa bra ye di echiwade say ni ma no kokoto aka say rade humi mobo obi wura obi store no obo nyamenyom nso na kodu nso ne acha bites bi de bites egu ni store wo ton god ani Guinness ukwa wo se we de Ghana de ni bia wo no wo ton so obi wura store no obo nyamenyom obi wura store na nyamenyom no obo ura ona sister create say wo se Yesu nti o ye ho ye Christ nti ye ho ye ye da Yesu ase adum no nko a adum nti ye ho ye sa na okeka wode na no sa na popopon na bo na heaven no wanko bi nso sofo kase wo bo afode a sa market mo bibis mo invite mo o mo nim se mo wo sika mo kwa no ko yem bafu na mo de ma wo mo o mo nka no kora nkyere mo no mo gidi no mo fu aye dondom mo betwe me wa ha no na mo bu ofu anoto wa so se yenya ne dai ge we ade no tete ye sa na mo bu ofu me kasa ge we ade no o ha din sa na mo bu ofu mo bu de ge we na sura boom na asase ade so na to me ye me nkonje ho adwuma se wonimu a wo so ye ode me ye me kra nkonje ho adwuma nti wo so ye ode ni ja se wada ni spectator uti akira u keka de open no ye wo so nkonje ho adwuma na Jesus Christ obabiem emre ndi ho maye boni be na utim David ye boni bi o Bible no ko Psalm 51 ni nti di David wo hene pemu wo ye boni a wo hu se onyankopon bufuhie ba no so wontumi nyina ni mu ye nti mpa ya David edi kwa awurade anim bi o Bible no ko Psalm 51 bi o Bible no fa ko Psalm 51 ni enhwa de ye nti e ho David wono na o ye ohene ye nti se nyima mabobosi ebi wo wakoma let's listen to this the Psalm 51 verse 1 go in and I make kind was say have pity on me O God David in Ekasayo in keeping me with your mercy in keeping me with your unlimited compassion wipe out my rebellious act wash me truly from my guilt and cleanse me from my sin. Because why a bonieti rade, nti admit it. Nepo sampaiwe, no mobo. Was say I admit that I am rebellious.
My sin is always in front of me. I have sinned against you, especially you. I have done what you consider evil. So you hand down justice when you speak, and you are blameless when you judge. Or do Yankupon bim die amano? Were you blameless when he, because when you mean a blame, let's wonder why you bonnet yao and nti so handing the judgment down, and you won't why you bonnet yan until who ya now do Yami bim diamano, rather dip him. Who dip him or Casayum, who dip him or what him until Raddy whom mobo, never me bonnet chum, me jitum, some I have bonnet. Me jitum se me yedi boyeni ma ye boni etiawo ma fa obi yire ma ko yin nsan egu ma ko fa obi yire me wo yire so me twempena erade wo na ma ye boni etiawo wasam se me hu ya wade ba ho fin ma firi me yire tia ko twempena ma firi me kule tia ko twempena erade wo nkuto na ma ye boni etiawo udi bim e wo wotemum udi bim e wo kasam nti erade hu me mo boni fa me boni chem. See, 5 no was indeed I was born in guilt. I was born in guilty. I was a sinner when my mother conceived me. Yet, you desire truth and sincerity. Deep down inside me, you teach me wisdom. You teach me wisdom. Purify me from sin with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Na me fita ti suchirema. Kachu nyame so wo na ye fita te sesuchirema. What let me hear the sound of joy and gladness. Let the bones that you have broken dance. Hide your face from my sin and wipe out all that I have done wrong. David in Payani. Obedru Hanum 10 was say, create a clean heart in me, O God, and renew a faithful spirit within me. Do not force me away from your presence. Ebiana wo nyame presence. Uboninti wa free the presence. Kachu nyame say more for so away from the presence, because unyame for so away from his presence that you were doomed. Uboni for do beto ne naso no abotutas. Me kame chiro. So what you say? Was say, and do not take your Holy Spirit from me. Restore the joy of your salvation to me, and provide me with a spirit of willing obedience. Then I will teach your ways to those who are rebellious, and sinners will return to you. Rescue me from my guilty of murder, O God, my Savior. Let my tongue sing joyfully about your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will tell about your praise. David ye bone okukum Uriah efa ne yere obi o wafa obi yere wa ye bone anka kosre bone fa cho say ye mumuyo o de mumuyo atato ama Uriah ko gina kono ama ye kuna fi ho ena Onyankopon ayi da Nathaniel so wonko no nkoko ne nkasa okoye ena okoko ne kasa ya fe David ena wa broken heart. Onyankopon ope akoma obi a wo hu ne bone na obubu na koma ebubu na koma ope enuhu akoma akwawade anim. David an chintonto one protest oho king one protest wo se rade wo dibem wo kasayim wo chunsan na koma ene na tadiem wo kwawade anim ko pompa ye ya me kan e kire rade se rade unkuto no aye obone for me from so cheme me mu yo wo manim da boni wo na me na nyinsen me erade wo dibem e wo kasa wo dibem wo watem wo ko bre na so ase ko bubu na koma boni be na wotim se na wo bubu wa koma na wo di su akwawade nim abubu wa koma obi be kasa hwe obi timi su no de brabra ne boni su che no be sa koye biem ohi o hwe akoma na wo di aba na nim no se na akoma na si ebubu afa na mpaye na wabebo no boni no unko ho biem you're done. But obu ho mpaye obebo ade be che no san ko. So what you say? Obeko ko try nyinsanyigo ama abone yade ama ne ho ato no obeko asori dem akobo mpaye akacho nyame so mfa ne bone nche no akodi adanse ade be che kusua odi branch ba ko mame bra wonche ba ko mame sa na ye sa nyem ne biem kusua ya che yemu bebre osi kusua ya che bra wonche ba ko mame wodi che ba ko mame ne anyem sanity nso
sorry them no ni gina praises enim on ni gina no oto nwom owia no wasakodi ntro yefun keka bi e ka me so no fa aduru awuko yin nsa yegu na de yefun keka na wuwo on chine hu firi ne bone ho Bible say ani bi tie mu asori fie ani bi tie mu omro no so what you say ye koyi abohye ne Nyankopon otim say boy no obon nsa no boy yekukum nso obekọ kukum aba betena se akane na atoso nso na yesu obi akukum ye ko jeli no 20 years nso wono wakọ kukum aba betena se akane na atoso in fact enumre okọ party ase so what you say Nyankopon ni share all these things so one sakra one day hum ne tu no bekase okran bekase onim mabrew minkobium obewuro wagu ho satade na ofiri mu akọ enu anu no won kasa biem me kam kire Bible say boni bekum obonefo okra wo ye boni no ewua na obewu chi hu fra kom boni hu ko nkutu dwenim enu nya me ko kasa nu hu enko ka wo boni nkire sofu bia sofu wo nya me Enfremi mama mutwa maye boni sei nti awrade woni wonya menkasa ukasa wote ye wo kan yote wo se ade boye fo mpaya wotie ya hunu mpaye o ti so wonya metie di boye ni mpaya ahunu mpaye na wotie eno de obeben obeba betie se fira koma no mu a he will listen to you na see true sister you won't go back there enko obi ujema wajem empra na one ne ti na wo tutu bia make say next Saturday wo ko aduma kra wa mafi wo da wo mpenachi sorry Johnny na wonim tama tutu bento ne bebom wo baba onya sa me kame cho so obone fo be dada wo beba na obi butu so tutu bento be sam no kobra ni butu so me kame chira wo di obeye so wo bokro no jai we go them make us a watch chere ejit tata ubechi sisakutugu cocaine una oton wo ye popular obi enim se cocaine dealer eno cocaine na aka ofi ho no kuku hwie ku toilet ne flash ne nko ne bongo to jani bi some 51 ne ka chere rade so hu mobo no fa bo ne chow no onjew nekacha wo gangs na ho no muton wi ni cocaine no se aduma no wajai ne se wo yi wo firi mu na unyame begina wachi they can kill you yes e beba be ya dance di na de be picture to obi misraw abortion na wo ye no se wo nya ya wo be hye Bible say no men kan yo sankan rade afana firi mojam Onyankopon se emma ye ne mfaso emma bani eye ne japade nti se wo sanka berema Every mojamu onyame japade no onu bedi na nyonyonyo me kam kire wo sanka oba onyame mfaso no no onu bedi wo mana boka onu bedi na nyonyonyo obe make sure say wo soso ewiasima wo be boka pa no akugem sanete and need to be careful wo sanka onyame japade a wo fie na wo si wo bi di jabetuma hye tornado be jigegra ebe pra wo fie ni nyina to me come chiro nti be careful ye ni kurete wo da wo di kuntumpa ji obi ade asi hu mo wo di ntro a chi obi ko nkutu denim ka chi onyame so mfa nchaw wo di ntro akoji obi sika ko nkutu denim wo di ntro aji obi sika so be ye nkrata ma no wo di ntro ka chi nsa wo nya biem eye ntro fa ni sika ma no jai chiri di be vigilant, be careful anyesa nyame nkonkon tumi betena wo who dear buying tragedy in some sika, be careful. Ukunu also kunani just to get benefit from government. John Fihon. And this Jesus is being now unkobi. I saw now Timubino be catcher. And some be someone to a puppet to do better ube do her. No TB. Oh, kun so could a buying tro so unu just to get benefit. What is her and ne Johnny Freeman Jai Ayantro was it true for being who are heavy or beba? And need to be careful. Miss Row me poucho.
Yini kurete odao na emom de eba no. Jesus Christ de bufu a ebro bufu so na eba. Na ni abre ye boni ye di nyina waso anu obotom. Ada wo be hwie gu ho no. Onipa baba ye mobose. Okobra ne betu mirika daja. And need to be careful. Be vigilant. Be careful. Memu be another. And kwaje ya nkurankuru. O say, o so hini no, ye fa ni bre, ahohare eni den so. Wan ye ntentam obi bi twa waguo. Obi be mo ku twantro. Wan ye hukunu be mo di ntro. Obeka twa akua, yisika no kura nso, ye nkuni nku twantro se yikura ye nware biem. Be vigilant, be careful. Mfam kontumpu nkoju obi ade. Abrofo no mu ye adwuma ne ntwantro nkyerɛ wo. Bebia wo ye adwuma me nkuwi ade wo. Obi a wo ye one ne ye adwuma no, di no kure ma no. Be nice to everybody. Di no kure wa adwuma. Ntwantro wo nyare nso wa fra adwuma so wo yare. Wo ye Kristoni, don't do that. Ma ye bi pen. Me Fred mum me yare nso na me boa me ko baabi o Kristoni papa bi a ope heaven akono santro no twonhu firi ho wote twonhu firi ho e ma me no toa na se dia profi yusu ye ide wen twantro se o yare obey de wenya day off unyame onfa ho sa profi yusu nti na kotimtro onfa ho nti santro nkitenkite no e de ye be ko jani firi ho. And the telephone aba you didn't throw. Kwabrani tikam. I want no con power. Ni yere friend or say, I can't crab you me where you me office. Me was sorry. Me ye way unso no bois. What if ye was the market traffic more downtown until that? Me kaita mana me come party. Ube frobi. Chalena modru ho. Was yo. I can't crab you me do lake shore no so boy until that. What that? I think one was only will be done. All these lies. Gana ni afreno oso oye bibi oh e tam ni say Gana ni be do 12 anajo ye tam kura so nya djuma nka ho sa ne ye no ko ka o se Gana fo wo ye Kristoni sa ne ma wo nyina ye hu firi emfata ye nya sa so obi re show us 9 o'clock do 9 o'clock wo ko no ma ya sign brafie yes because tam odi ma no wadi so nti so no odi tam ne ma wo no ukodu onye ready sign brafie why you nya me so ade because tam odi ma wadi so ye Christopher ye nya Ghana fo sa wo ye Ghana ni ese se wo ye Kristoni Kristo ye oman ye Christopher nti ni Ghana fo mra so ye di ye mra so ye di Kristo som emra so sa na tie obi afro o sister wo mre miska o jana bosumi we nkwa wie mebre uska wo so boa o ma no wo di ne ntro mfo wa no nkoka asem a wontumi nye don't do it so what you say obi tumi show obi bo oh wo de meba be fo kwa wo ni tua so se take it to ntumi ntwa nipa no nso na do wa no se de be ya obaje ni munyam wo nipa ni apegepega wo na wo je ni munyam wo nipa ni apegepega na wo na ko jema mfa so be na nyae. Let people hear the truth. If you have no Ghana, obi a ye de impentro nso ye ni di ntro akese wo adwuma especially abuchire for the impentro nso ye ni di ntro akese so ko Ghana na ni echa no trope omuna wadi kum nso ye ni di ntro akese ekurum hanmo ye se abrofo no wani ntro nti ye mu bebre ntro nko a me di ntro ni bida nti na me ka kire wo basi ye be ye Christopher dia eni amadada ni nyina twam ja ntro di di untumi nya no men kasa obeye di ubetumi no so fa koma paye adwuma mu a ko men kasa broni adwuma nti ukoye ni biara fa koma pa eye adwuma na o master na ni nso because utua uka se Ghana ni bia fa wo adwuma mu a men ko twitwa na ntini men ko se na adwuma because of say nya wo de nti fa koma papa ko ye adwuma no finchem obu ho no ma yafa na djuma wo ye Ghana ni nti na wafa wo na wo boa wo no okwa na okuchincha na nti na kosa na djuma because company ni nyane dia wo ye Ghana ni on deserve but broni dia fa wo dia wo ye ni ye adjuma bia wo mu no ye ni ye as a Kristoni ye na finchem men ko kase ye broni dia ana ye Ghana ni dia oni opipesika ko ni krom eni ti wo be say no don't do that
kuchucha ne ntini ma ne nkyerɛkyerɛ bibia ne mfa n'akyi sɛ wokɔbie wo die nti wobɛsɛe ne deɛ menyɛ saa ubu kotokɔse a sabi mpredua sɛ onyame hwɛ wo baabi deɛ wopɛ sɛ obi nyama no wo so yɛ saa ma obi afa wo ɛde wabɛtena ne nkyɛn bi a woba abucha kwa na ni baabi te fa ni die ma nipa no so what you say ene ne ntena sondwem enti wo nantini ntia no ene de mahunu krom nti mitumi ye de mepɛ enkosesa namfofo ne nkodi na tam wo party ase nkosresere no ntwaye o kristofo nye saa epa ucho ni ntumi ntena ne ye no do ye ho ne bibia nya kam wonu ye bibi na nya se kire ne mu ne ka kire no emma no kure emfiri wo katrama ne so obi kunkura ka kire no because worse is coming. Worse is coming. You better deny Christ. Said the Middle East, who are more na ye kum kofon. Ye kum kofo. So when you couple wants to get me kum to train, Muja dance for no back home. So what you say, in Shirano? Nti do no cremani pantao. Since say, Ube crocru nipa, no bacco can want somebody on the bayaka. Do no creno no nyaka, still acra dono. Onyamia semunti wo no yaka uni problem metie me ka me kre no na obi bufumia eye nyamia sem na me de aba nti obufumia me ni problem uni Jesus na enya me ne show na muntu yi. Be careful everything that you're doing. Don't play games. Ewe ye bremu ne ye we hu kra mobo ne pe baby ma no nkoda uba krum han mo no pentam asifie na akwa onya baby the flesh na to okra na eti mu no ye ho adwuma na wuwu a wanni okra na bro wonya baby papa akọ anye saa de wuwu ye no dako okra na nibu befu obi gya ho misro asamado nya o man o asamado ehu ye na nanu wu dada no sa asamado oda nkoma ba nkoma ma ne yen omu bompa yesa wo kura wo meto wo mu bebi wo mu woni bi ka wo so besesa nti obi atakwan na wo twen wo so wo beba ho bi wo ba ho wo so wa hojo te sey nti memma wo mu hu wo ho mi hu wo paradise na Yesu Kristo ba wo be fa wo de wako heaven obi enim da obi wo ene ye kasai na wo twe enkwa prometo obi na wo Facebook won so no obra wo bo ho nyina ye betwa kyerɛ nti make sure say Facebook ho na wo no wo be bo bra bo kronkron ho enko share pornography e wo Facebook ukoya na chese wo ye chief crusader wo ye evangelism amabonsam obi twa naked pictures a men ko share wo Facebook obi ka dwamansam a men share wo Facebook e kire se wo so wo ye evangelism akatia wo nyame de mema nipa na wo ye no wo so the same akatia susukuru no eno na obi susu bi de ma wo nti ye careful obonefo use Facebook yi odi be wie nipa bebre and phone so odi be wie nipa bebre because wo be kuta phone na de be dintro but so wo be kuta phone na de be ka nokra onyame be gina wachi use Facebook fa di nokra na onyame nyina wachi men so so nsem hunu so men fa waso enkotie nsem hunu and next Saturday jai obia te na nipa na so ne camera si ne so a nsem hunu na nkofo bebre edi o Facebook ba be de mekte ha menu mi no ye kra nkwaje ho adwuma ye nyire ho na Yesu Kristo obabiem enche kra na totoro bento na bo o mpese wodu be kwakotu gem nti na wache no nti se ne wo be ko nkutu dwani mu obo mpae na onyame de obone achewa obesan jibiem yi obia ho asem firi mu yi obia ho asem firi wadwenem wo maame na wo ne nkasa no frɛ no ne nkasa wo frɛ no kra no wo mfiu a wo de enye hwe waye onyame so adwuma enwene boni ntia no wunua no ne oti ado anwoma so wo ko nkutu dwani ma bompae ma no. So what you say, the more you do no, the more na wo hu se onyame honhom be ye adwuma wo mu me bo pae ma wo ma di onyame yi kyerɛ me no nye bini wade bi o ma gye no wo so onyame edura na jo be kokogye wade nyame nkonkron be kokogye wade ama ade bi honhom o ma gye firi wo nsam no obe kokogye wo mo lai no wagye wade nyina de ama nti no se hwehwɛ na henie ene ne tene ne kane no mfa se Yesu Kristo hu se wode wakoma wagye unipadie nyina ama no wadi bi obonsam awia obegye ni nyina boabo
aboa no e de abra back this so ne yemo aboa ye ho me show you opportunity a journey to heaven adi bia ye wo ha bia ye preparation to heaven you prepare yourself to heaven. You prepare yourself for nkwabuchi. You prepare yourself for nkopekunu. You prepare yourself for nkopa awo. You prepare yourself for nkopa edan. You prepare yourself for near heaven. Road no so ne nam no. Nti ade bia wo bedru ha yesi we nye no. Onyame wo chiri we no odi mato. Ye ho aduro. Nkaka wose ye mata kenkan afutuo ene nkyerɛkyerɛ. Batasa ne ma wo nyina ne sua wo Bible. For we fruit and my will be in chap continent mountain why be. A woman now the beer, three times a week now be to me. Now do you fruit to now bompire, a radical mobile, Jimmy Crow, Mamoja non somiso, a radic Timmy Crown, Yimamu Yoko to Chile, never home conconobu ramu, a radical mobile, to me dear own common, a radical mobile, Shamedina Shamima, my home concon to me ramiso, a radic cameo, Kaime, a radic familiar oba, Kaime, you who bompire sa. We are now Bobby Ma watamfo. Obi owo wiase na Bobby Man. Obi a waye obone na Bobby Man. Na wo yes ah. Osesa modo mfaso be no monya. Dodi otaw. E wiase fo so yes abi. Eni nti dodi otaw. Omo haye, omo peye kuye. Omo titi ye. Yinhira omo, yenye omo papa. Me ndome omo. Because yesu ye mumu yo kese no, onyame de akyeye. Jamaya ya bro nyinsayi go ye yegu kro no ya bo Jesus de akyeye na de na yinua de yemfa ne de enkyem ade ne yemfa yinua de enkyem tisie pese onyame de yebo ne enkyem ye ya yeso yemfa yinua bo ne enkyem ewi yebremu ne yewe ye preparation e de be face west na Jesus ba was say remember Matthew 24:13 was say do obi gina kosi wie ye ono obegin remember this do obegina ko say na wugina na china ube waya wa feli nti say jama mutu blow make sure say blow na de ban wo de be chuku ube bonu kofi ko no obu afaso ahoye apese mi kumia tu blow yiro huma onsa no munya de fa bonu no mfaso na ni so mri no. In fact, what talk on more sorry beam. Okay? A hoya ne pesemin kuminya, a kayoba wakuma, hey ham, na bono wabra one sorry beam. You know, pa, ni to me, chief so. No one was a young group in a woody. Or bewa, siamugone so. No pebe binina. Because this time, a young grown yedi. Na minim say. Kakra makan di owaso obeti di honhom ne kasa kyerɛ safo di woni asonso oh me say obekwa kɔwe abro obekwa kɔhye obekwa kɔhye obekwa kɔtunuo obekwa kɔyi sakawa obekwa kɔgyina tutu lie obeye di obeye one day yes woda he wan sorry one day ogyina kwan no ho ton wi ni cocaine na police fo adu won wi ten no wan sorry bi sanity dako de wose woni aso no obekɔ anajo akoya am robbery ono nko afofie nto ata ibekuna to atwe because woni aso so what you say but wo aso so wo betia now the nsem we amaka nyina ebegu brem na wo bobra na se de sepata onyankopon obehu mu obegye yinyina ya ye boni nti ena oba asase so bewuye menu mienu mra 20 ena Yesu Kristo eso aye boni kototwene ye nti wo bie ne nsem se di oye boni no pemu kan one oye no kofo ne mobuhufo se ode ne boni be firi no nkai bi Jesus are ready chem wo chew se wo beji atum se wo ye di boyemi eno na wo se menko chi protest and say ready we de menye menko yes Adam wo hefa o se ready wo ba na misuro Adam die na waye aduaba na misi meni nu akodi o se ready wo ba na ade ne ma instead of so be sere boni fafiri no o se ready wo ba na ade ne ma me no
nti opeso ochi onyame se oba na ode ne man no why mistake nso ebia okọ ne nkoto de me Awurade me sro fa cheme me bae na me yire de ma me na me gye Awurade me sro fa cheme ena nka bia Adam nya kokuduro ejire nyame anim ne kasaye enu ne ho firi ne bone ho bubu na koma ti se di David ye na ko de chen because one na head mema na yitire nso one onyame kotwe ntonto oba na ade ne ma me no nso ye pam na firi edin trum wo de ne nsato ne yiri ko mu ene ne ko wanya na yire no ho nka wo ko bo yire ko adu so oba ye de ne ma ade na wo ko de ne ko nso wo ko sa de ne nsato ne ko mu ko nti se ko ye na obegina na yire chi no si Awurade fa so ni nyina ma me eye me fault me ba ye na ka me yire de ma me na manjia nka ye Awurade me sro se mama oba di manim na wa mama koye bone kase si atia ofa chame nso wanye okoyiyi ne ho ano ene ye ne nti manyi yi ho ano bone na wotim ne gitum Awurade me kutabayi me gitum pass me tu anajo masai niema bebre me kunkum nipa maye niema bebre me gitum me ye baifo nti Awurade ne maba wanim fa chame bone ma ye nyina fa chame na gime bayi no me dia to me nkofa biem konkuto de nim ka chi onyame Awurade me di fo udi bem wo watemu me di fo ma gi obi kunu ma twempana me firi me kunu chi ma firi me yire chi Awurade me sro ma ye bone me nim pa se ma ye bone eti onkuto na ma ye bone eti ene maba fa me bone cheme me ye di boye ni maba fa cheme me nko humbim na udwane firi ho a oye no kwafo ni mobuhu fo se o de be chew no nkai bi no be jew sa na wo se ye no eni nti abusuafo akwa no wura nkasa nche ene di nsu be ene di cruise no emso motie futu ene cruise na tie futu onyame hyiram enya wa onyame hyiram me bompa ye se obi bia okuta bayi opeso ogem Awurade konomwa no ntimi nyem obi bia krono honhom tinemu Awurade konomwa no ntimi nyem obi bia ho ya pese minkuminya akayo adore no Awurade konomwa no ntimi nyem obi bia adwamammo adokoro no onhu di onye Awurade konomwa no ntimi nyem ewo Jesus Christ di msanse Awurade wodi o mogya so obi so a ete no ho firi di ontini entini nyina mu ewo Jesus Christ di Awurade yeda wase so wodi nkunim ene Saturday na me ma onko ene ye wie konkuto dwene mbompai me so me bompai ni bi mamo me sere onyame bambo emu odin ema matiefo mo ne mo families nyina onyankopon en sustain mu na mo mfama sun anko abonten ankuti atesem hu onyankopon en guide mu be bibia mo bekokuti asem bia be yi mo fi onyame na ase no onyame nsi kwan no mpu o mani protection enye kese e wo mo ne mo families so onyame nkomwa se mo ya so amana sem onyame emfa ne bambo a eburu bambo so emmom nyina mo ho ban bebi a mo da bebi a mo tie bebi a mo ye adwuma bebi a mo kro onyankopon emmom asafochidom mo ne mo ma ene mo busue nyina onyame protect mo me mpaya me bo emma mo no na onyame sustain mo ne nyina ye nsoso ye ho nsa na totobento no bo ayeso yentumi nkobi na yakwa yesu nyina obepepa ye niwa nisuo na wakase mo na waye yawa watu na yakwa kodida ensada wose kronim eyesika nko a krona bonten eyesika nko a krona bonten o nti galamse ni bi odi nturu bi anko ho uye galamse ukotu gold di nturu kum nipa de kosha asase ase krona wonko ho because krona bonten eyesika nko a onyame ni beba ne so no akotu galamse Kruna bonten osi sun ni ho biem areho ni ho biem ohaw ni ho biem aware ni ho bibie ni ho ye ko dide a ensanda e krunu so wo behu sebo na ogina ho nso no ayese krama utumi do nsa fefa no ho oti ase wo behu se grass e wo ho no na eto nwom eto ayi nwom chese kruna bonten ade nsa e wo ho da ko meba be di krunu ho abonten ho danse meba be kenkan kruna bonten se di sitie ni se di unyame sie krunu na dokon no wadwane afiri wiase mu ewiase we fin eti se di wufra abruchire no wako akurasi nzongo eho ifi sana tio sana kru oman we mu etie ahanye papa no ene de eba no nti pre ni nyina yenko hobi ni yenko to hallelujah yenko to ayi nyum esombe na wum ebi a wo ye kremoni Muhammad on heaven oni chefa wo ho woni be bia wo ho nti firi na chibra Christo na Jesus obejo sa wo join Buddhist Bahai enkanka join film na onyame obejo
What? Jesus Christ was saying, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. I just want to so. And in Tibra Jesus and chain. No be more did that and Sanda.